Kati kawentenanipun Sang Hyang Sasit rikalane nedeng sane kebaos bulan purnama nyenteragalan manyonare nenten wanah-wanah itu Sang Hyang Sesangkau ngeruat ke petengan di kanang jagat antuk sunaran itu di sana samplah ngawenang dayu angin dasar reng akaku kemulan tua sane pinih patut pinako pebuku dasar angon ngeman Sang Hyang atmo rikalo nyelewati wenten nirikire jagat pada maafin dua dagingin budi jenyano ne apang sido setato sengok kel ngamet ane madan kerahayuan kerahayung ane di sejero wening kau lepah ngemaragian karaya parikramu laksanone nyujur ane madang keutamaan ngaleh ane madang kemelahannya kedasare dongeng sak gitu sana kedua melaksana dasar benane madang pesadio kepatung sido lakar mangu ane madang kerahayuane sampunan dewa lempar ayo begitu kane ngetake yen dadi bane do pesane dewa kanthi sah apa buin sing inget mepari laksana sastrane Biawang sastra alien laki-laki ane sana ngangon pengajar penuntut mepari laksana sunare kiri kali kanang sastra sunar tejang sastra ni angon suluh
nyuluhkan kepentingan parilaksana ngelemekan dari sejero nih ketunaan nih dewe Manumadi Panganu yang kahering Kengken suwadarmo kepatutan dewe Manumadi Pangdoyo kanthi nyusah Pangdoyo kanthi lempas kabeh ning sesanane dewe Manumadi dini patut nyulurang nemadan parikramo laksanane ngamet kepatutan mangu kerahayuane